Kasang New Tribute Council kelalej banyak kendu yu sembut menteri rangba kejala ubah Preston Tensong halor kamat reservation polisi baka sorkar kala ajing menjur haka shipo trek jemang arajar arpoar. Yak te kamat jangka reservation polisi haka jing yalam jang presiden rangba ublatip kerteng kum urobat jun karjarin bot ubak roy kupal senrem kilalej ban pensingaw yak te ka jing persya yak ka jing penbej kebat temai jangka sorkar jela halor ka reservation polisi kabaka sorkar kala ajing menjur haka shipo trek jamang arajar arpoar. Kabaki lale hadin ka jing sya hukum hamigalaya high court bahkan don ka roster system lani ka thublum kerteng yakinong tray sorkar katkum kislem tray kam jongki layatu uba robat jun karjarin. Hakamat yakren ka reservation policy ka HYC klapen kan mau berkedaw halor ka baha thungkam haki district kum yaki post grade 3 bat grade 4. Uba robat karjarin ulayatu syusyuru baka reservation Meghalaya kelano tarajur siliang. Tang syakipaj ba agaro bat syusyuru ulaong baki kasi ke basyang basa Hagaro Hills kiduna bha kat ba ugaro basa Hasilong kipoy dakilak. Kumta ka reservation bayamang markadju kami hapsyu laong utay rangba. Kum ka reservation policy kat kum ka entry ke kirung ke. Kirung as kasi ni kirung as garo ni kirung as ada student ni as OBC ni as general. Henry ngadi menlok ada entry level 4 kanum di pendeh hak promotion kanum di pendeh hak deposition but katakan itu more or less kalau accreditation list tambah kayak pair ka kambun jingit bun jenit bun cenat roster kan niru kan warna jingit nomor kumba kalau mentah kalau ba ka government kam dan bentai rem ya ke recruitment jong kinong kai hakini ki aided institution kila bende ki SSA kila bende ki deficit patent kila bende buat ki ad hoc ro kila bende ki college ni ki school ro kunjo ti telada kani ka roster mata kawan kan poi ba baro ki school ha garo and like post na kasi baro ki school kasi pat like post na garo ti kani ru di kawai na ki jing ki ba na kani ka roster kan sami ya kiba mila kedau ya menteri rangba ulah dong gi ya kani ru kin sa persyang penbek kenang bakan nombu jike sa garo hil ni sa kasih hil nama boleh ke sentiment ka di nomor kumboong khamtam ki school ka ban recommend yo no kai ka di BKMC la di school balang no school sinong ro tilada hab ban recommend no da ka 40 ti kanam ya ngimpong pat ba di ban wen ya ka reservation nang ni ka di benton ka reservation hakini ru no boleh ke involve public money ke involve ya ketulok besi sarkar tangpa ni siong bal kuno ka di ban long kampanye ti sate ke di ban don kampanye ti sani ru ka di ban kampanye ti kanang ba kan suit ya kata kar kontri kam ka ba lane baros kata ti kini ki main point ki ba ni risk akbdi bat ka government but community ka government kan penbet ya kan ni nama ladangi penbet ya kan ka policy nalor ko bangin ada ong bakalano siliang lupa sawai kan wan sa kan ni ka roster ko benta kan ni ka roster ngirit along bat kini ki policy ki ba dan lupa mata kan sawan ra jing adu kata no blay kan no susu kata lajur sa kawai kalian bat kan ni kan sa ketak ba Nakaliang kasang di hiji ay mo ya ay pa benbet ibigay. Hakabadi pat ketua point F kabolong kampanye ti hagi district level ngil ada bong bet ba kadi bendon bet 80% kasi jenti asani kasi jenti population ti handrai hatu ko port ngi garo population ko pun na oble kadang di autonomous state ti garo population ha sam wat hadu mtaru ki jandan alak ai mo ti handrai kumbakalong mentati revision policy di apply bitang yau tribal bahasa amaklia di kata ke gap haka population ru kala sengai di haka bedi buat katu ka government aided institution ru ngala depong ba kala di benden bit ka flat 80 combine sani but flat 80% sya garo itu kenang ba kan ne kata ka nginong no ta cordial relationship nri lada kamne kan di gawi ba sa panmi ya kan mapo yang no beli kan ni ke policy baru kata ka don tanpa nomor kemudian gersta kolong ni le nomor remta kami hap roster kan spell out kan nusit hanu kalak ti ni la dong bah hasu ban menteri kami ya roster
but haswa ba kani ka jinglum jingkhen ya ta ka bui mo kat kum ka start kan out in the public domain but ka new recruitment kan start kini happen be but pimpen be hagi government and institution ru kan create problem hakini ki DC ru kan create problem ya abe mo So tak pun kai tindak kepada ka ji perlu sampai choice yang buat first mungkin ji dawa di mahkamah tu dia buat. Okay na liang jong ni kaseng hadin ba kumba pitip hadin jong ba kamu pilih ikut berom kala penmi ya ka kumba nomla ban pentrikam ya ga resolution policy da kamdan ka roster kabumut ka hamdan ka roster but kala ni kata ka boy lum kerteng ni ka thop lum kerteng ya ginong tri jong sarkar but katkum ki jet penriu ka bagidon la di khasi jentia la ne order sti but ki general but ta kata ka roster sapan trikam ya kan government policy sapan trikam ya kan clear reservation policy ti hadin bami ka tu ba rai jong ka ikut ka sarkar ka jongi ka penmi ya ka wi ka office memorandum balami ha ka shipotrik mi araja apa nam ta ban batai kumno and prepare ka roster but hakanu hukum en le haba pentrikam ya ka reservation policy haki department prepare haki directorate prepare berkumjuru haki district level baki sub divisional level ka benta ka ba kham komsan ka ba penlong yangi ka seng ban wan ya kendu ya u deputy chief minister menta ka singi kalong ya kan ka point F jong kan ka office mo berdom ka balami o braime jong tau sendem hakani ka point F ka code ya kata ka benta jong ka reservation policy ka baladon nadu usnem nyokuat but kani ka benta pat kami usnem nyokulai hakani ka benta ki ong ba ya kini ki post ki badan ha ki district level lani sub divisional level ki bomdan ka jing transfer nakawai ka district chakawai ka district ka bomud kitu ki post ki ba kitu ki post grade 3 lani grade 4 ki ba recruit da ka DSC lani da kitu ki department ki badan ha tu ka district ki ong ba ha jaka ba kan 40 kasi 40 garo jadi be bandan ka kompan 80 Kamut ha garo hil ke di ben ki garo ki ben yo 80 ha khasi jente hil ki khasi ki de ben khasi jentia ki de ben yo 80 ya kata ngi biang nomor ka di ben long hi kunta sadai umat yo garo 80 sane ngi de ben yo mangi henry ka problem ka badan ha kan ni ka office memorandum but kani ka problem ka exist ha ka original reservation policy kalau bagi dan artikel ki clause ki rider kawai ki rider ki ongba ya kata ka jinglong 80 sate but 80 sani kalau first preference should be given to the permanent resident of district kabar pat kalong ba kata ka but ke 80% ha khasi chente hil kan long tang la dam don garu ba apply tila da phikenya ka jinglong ka jingman jong ki district ha me clear kuma phitep ki khasi permanent resident ha garu hil duna garu permanent resident kasih hil tu dekilak udan tapi keren ya garu boy district west kasil south west kasil east kasil kano garu resident kibri permanent resident kilajan boy dikilak tinalor kata ko ong ba tang lada mo apply ngin yo eti lani tang lada omdan ba apply kasih sya garu ki garu kan yo eti kata kalau obvious ki garu sandi ki di permanent resident jo di district jo ngidi kita apply ni satai tingin de ki permanent resident tingin no apply ka mo the end of the day the result kalong ba garo hil etik ni garo ni sani par habisam 40 kata de ga jingmana kan ni kada lawan ka roster la pentrikam ya ka roster along with the policy lada ni keren ya kata jing bom apply ka jing apply ba ka jing bom apply but the pin keren ya kata jing long permanent resident kakalaban eti station ni pa kakala 40 dikatakan dei ka jingdu nong pakraw ka jam du jongi bat ngila ya kendu UCM ngila kedau bahkan ni kan sawan ra ya ka jingbom sutela barok ngitip beli nginelen bahkan clear reservation policy ka no siliang ba ki perlok garo jongi ki don pralak tami don khala nai tang more 40% what's the logic tapi pina tak dia ngi la keren ba kani ke close ha kani ke F ha kani point F para tu jong kani point F di ben penbet bat na kaliang jong u
sambut menteri rang ba kula kula rangi ba unsa pek ya kani buat unsa keren bat UCM bat chief secretary kumno bakin leadership ya kani kata ka dika assurance ka bang layo nalor kata ngila kadawdi ya ki boy ki banta ki bodon haka reservation policy Wai ni ki banta ki bodon haka reservation policy kaban kata si kadai ya kumbah long menta kandai ya katuka 0.71 terter kaboong ba ka reservation policy can apply ya kini ki government undertaking but ki government aided institution but kede belong 40 45 and 15 kejingkali mentah kalau ke kita ki government aided institution kuma pitip ki government aided institution bun di school but kidi ki government aided school bun kidi ki school balang ki school sinong ki school yang society dan di kirusiman Tisbuk tay lada ya ke school juga belum sterian. Let's say hamu korat ni hanu stun ni asalong.